Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Turashimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru ko ari umutabazi wacu ikatubera ubuhungiro. Imana irakoze ko duhumeka impwemu z'abazima, yatugwaniriye intambara nyinshi zagaragaye mu maso yacu, hari na nyinshi cyane zitagaragaye mu maso yacu. Kubona rero turiho ni ubuntu bw'Imana, ni uko Imana yatugwaniriye, ni uko Imana yahabaye. Kaze rero mu kiganiro Saveur Divine duhuriramo kugira ngo dukomezanye biciye mu ijambo ry'Imana. Mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice c'9, duhagarara ku murongo wa 35. Haravuga ngo Yesu agendagenda mu bisagara byose no mu mihana yose, yigisha mu masinagogi yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Amen. Imana ishimwe kandi kubwa rino jambo, kandi ijambo ry'Imana riratumurikira, ijambo ry'Imana riradukomeza. Turabe irindi jambo tuza gusanga mu Baheburayo igice c'13, turabe umurongo w'8. Haravuga ngo Yesu Kristo uko yarari ejo n'uwo munsi niko akiri, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Amen. Imana ishimwe cyane. Tuvuganira ijambo tuti gushika ubu Yesu arakora kandi ntahinduka. Imana idufashe. Gushika ubu Yesu arakora kandi ntahinduka. Yesu Kristo uko yarari mu gihe cyashize, mu gihe cyaheze, mu gihe cyarenganye, n'uno munsi niko ari, ejo niko azoba ameze, mu myaka izoza niko azoba ari, kubera yuko nta kintu na kimwe kimuhindura. Imana ishimwe cyane. Turavye muri Matayo aho twasomye ku murongo wa 35 w'igice c'9, tubona yuko Yesu yagendagenda ngo mu bisagara byose no mu mihana, akigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Mwene data, twibukanye yuko icyazanye Yesu kwari kurondera icyari cyarazimiye, kwari ukudukiza ibyaha, kwari ukugira ngo tumwizeye turonke imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Adukure mu buzimire, adukure mu kutamenya, maze aduhuze n'Imana, aduhindure ntitube tukibaye abansi b'Imana, ariko duhinduke abana b'Imana. Yesu rero yaradutabaye, yadukuye mu bwami bwa Satani, turabaja b'icyaha,
atugira abana b'Imana. Icyo Yesu atugomba kuno munsi ni uko tuba imbohe za Kristo, tugasiga byose kubera twamwizeye, tukamwakira mu mitima yacu, akatubera umwami n'umukiza. Imana ishimwe cyane, kuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Agomba yuko dusiga byose rero tumaze kumwizera, tukamukurikira, tukamukorera, tukamwubaha, tukamwumvira. Imana ishimwe cyane. Yagendagenda hose rero avuga ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, mu nyuma agakiza indwara, agasenda impwemu zihumanye, abari bamugaye bagakira, abari impumyi bakabona, abari ibipfamatwi bakumva, abari ibiragi bakavuga. Rero Yesu Kristo uko yarari ejo n'uno munsi niko ari gushika n'ubu. Rero Yesu arakora, Yesu aracakiza, Yesu aracahumura, Yesu aratabara, kandi ntahinduka, nta kimuhindura. Imana ishimwe cyane. Mwene data uri kuranyumviriza, ushobora kunyumviriza ugwaye, ufise ingorane zitandukanye, uri mu ntambara zitandukanye, ariko ndakubwira ikintu cya mbere tugomba kumenya: ntitwibagire iby'Imana yakoze kubera ibyo itarakora. Ibisigaye gukogwa n'Imana ntibitwibagize iby'Imana yadukoreye. Kubera iki? Imana yacu irashoboye, Imana yacu nta kinanira, Imana yacu nitabaza. Reka ndakubwire kandi mwene data, kugira ngo ukomere mu mutima wawe, ukomeze kwizera Imana, ukomeze gusenga Imana, ukomeze kunezererwa Imana, kubona ukibayeho gushika uno munsi, gushika ino saha, Imana ntiraheza na wewe, haracari ibyizigiro kukibayeho. Imana ishimwe cyane, haracari ibyizigiro. Komeza uyihanga amaso, komeza uyitabaze. Ariko icyo tugomba gukora ni uko tubanza kwizera Yesu. Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo turonke imbabazi z'Imana. Hari ubutumwa bwinshi buvugwa ngo amazu, amafaranga, za viza, ubutunzi, ibiki ni byiza, turabikeneye. Ariko Yesu ikintu cya mbere cyamuzanye, ntiyaje kugira ngo turonke abagore beza, turonke abagabo beza, turonke amafaranga menshi. Ariko Yesu yaraje kugira ngo atubohore, yaraje kugira ngo aduhumure, yaraje kugira ngo turonke imbabazi z'Imana. Tugomba kubanza kumwizera. Imana ishimwe, tugasaba imbabazi Imana, tugahinduka abana b'Imana. Hanyuma ibitugoye byose tubimuremeke, kuko niwe yatwikorereye imitwaro yacu yose. Ibyo yakoze mu gihe cya kera, n'uno munsi arabikora, n'uno munsi arabishoboye. Twabibonye mu gitabo cy'Abaheburayo yuko Yesu Kristo uko yarari ejo n'uno munsi niko akiri, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Ushobora kunyumviriza kandi uri mu bihe bigukomeranye. Twibukanye yuko mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3, ntitwirirwa turahasoma, twibukanye Shaduraka, Meshaki na Abednego baterwa mu itanure ryaka umuriro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Basanze hari uwabitangiye imbere, uwo muriro ntaco wabagize. Nawe ndakubwire mwene data, hari umuriro ushobora kubamwo, hari ibikuremereye ushobora kubamwo, ariko umenye ko hari uwatwitangiye muri uwo muriro nyene, kandi uwo yatwitangiye yasigaye muri uwo muriro. Impamvu bakuyeyo 3, haleluya, nuko byari bizwi neza yuko hari abandi bazoja muri uwo muriro, bazoja muri izo ntambara. Uwo yagumye kugira ngo abatabare.
aho uri nawe urakeneye gutabagwa, hamagara uwo nyene yatabaye bariya basore batatu kugira ngo nawe agutabare. Imana ishimwe cyane. Gushika n'ubu rero Yesu arakora kandi ntahinduka. Umwizere, umwakire mu mutima wawe. Hari abantu twabonye babaye intwari mu bintu bitandukanye. Hari abantu babaye abakinyi b'imipira y'amaguru, abo baravuzwe cyane, barabaye ibihangane. Hari abantu b'abanonotsi barirutse, bararonse imidari mu mateleviziyo yo ku isi yose, baravuzwe. Ariko hagera igihe abo bantu nubwo bari barabaye ibyamamare, harageze igihe barasaza, ntibakibishoboye. Ibyo bari bashoboye kera uno munsi ntibabishoboye. Ariko Yesu wacu twizeye nta myaka imumara, nta gihe na kimwe kimurengera, nta gihe na kimwe abura inzira. N'uno munsi arakora, n'uno munsi arakiza. Mu izina rya Yesu Kristo mwene data, reka ndakubwire, no mwizere, no mugirire icyizere, no mutabaze, no muhamagare, akugirire neza, agukize, kuko uko yari arejo n'uno munsi niko ari, niko azokwama ari ibihe byose. Inkomezi ziwe ntizirangira. Ububasha yari afise kuri dayimoni n'ubu niho buri. Ububasha yari afise ku ngwara n'uno munsi niho buri. Ibyo uri kuracamo byose, hamagara Yesu, arakugirira neza. Amahoro y'Imana akomeze kuganza umutima wawe. Shalom, shalom.